دوستان عزیز از همه شما احترامونه خواهش میکنم کسانی هم که رفتن نمیتونین یا لایک در ندارین نمو رو با دوستو برای خودتون پنگ کنین. شاید یگون برادر ما و شما میخواد که انمی خیلی جایهای باشه که برای اونها مشکلی آسان بیاره و برای نرخ نمو برای دکمیکساسیش همش پرسون شود. دوستان بیا یکم سر میکنیم از روی کردن از فدراسیون روسیه چه شرایطی داره. جان حوزه مسئله موبیلیزاسیون میدونه که چقدر سخت گرفتگی شتونه الان بسیار شهروندای تاجیکستان دوینوی گراجانسوا دارن. درست. یعنی بسیاریش بچه‌هایشان و مبلغ دارن میخوان که برای خونه خود زیارت کنن. از سبب موبیلیزاسیون شما چی گفته میتونید که اونها بسیاریش در دلشون هست که ما اگر ببریم ما را میقپن. بسیار نفرات در ملک غریبی ما میدونیم که برای مهنت برای کار عذاب اومدگیان هر یک چیزی که میکنن برای پدر و مادرها میکنن. هر یک عذابی میکشن برای پدر و مادرها میکنن. برای که در عذاب در خوردی دیدگی که پدر و مادر اکثریت ما شخصا من مردم دهقانم از اما قشلاق و دنیا اومدگی و تا حاضر هم در دنیا قشلاقم بسیارش میخوان که پدر و مادرمون رو روی کنیم. یکم چیزی که هست ولی پدر مادرشون در تاجیکستان نمیتونن که مثال روسیه بیارن از اینجا مقصد کوارتیر دیگرشون بگیرن روی کنن حج. برای همه شما یگان واریانت یگان پیشنهادهای دیگر دارین که برای اونها آسان شود. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز یک منوت وقتتون میگیرم با هر یک شما باوری دارم که عجایبات مخفول میشود. فیرمای سونامید دوستان عزیز برای نفرانی که از کسل قند اذیت میکشن، نفرانی که فرزنددار میشوند، نفرانی که عصبهاشون ویران و خاطر پریشان هستند، با هر یک شما باز نفرانی که از گرده اذیت میکشن از جگر انم فیرمای سونامی تا با هر یک شما گام میزنم بهترین فیرمای از کمپانی زیارتشو خریداری میکنیم با نرخ دسترس دسترس که همه داره و میبریم برای سلامتی خودتون استفاده میبریم. باوری کامل دارم که با هر یک شما پیشن میان و میتونی که با پدر با مادری که کسل قند داره از جگر از گرده اذیت میکشه از فیرمای سونامید انمی دارو را روی کنی با شرکت زیارتشو در تماشا. مرحمت نمرای باوری در روی اکران دوستم رویش که برادر. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. دوستان عزیز چقدر که در پس منظر ما ببینید امروز ما با یک جای بهتری اومدگیم با دیداربینی برادر عزیز و میخوام که از زبان شیرین برادر عزیز این خبر خوش با هر یک شما برادران قندم رسونم. یک بار دیگه السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا عبدالرحیم یکم خوش آمدید اکا و خیلی سپاسگزاریم با کارخانه ما شرکت حج عمره سنتر محسنون. الحمدلله از شما خیلی سپاسگزاریم و سپاسگزاریم آدم که در کارهای خیر در کارهای دستگیری مقصد رونق رشد مهاجران مقصد شهرهای مقصد نیازمند شخصهای نیازمند خیلی اشتراک میکنید اکتیو نگفته گپا و ما هم نیز خواستیم که در این یک سهم خود رو کم میگذاریم. الحمدلله همچنین شرکت حج عمره سنتر ما الحمدلله نرخ‌ها و شرایط بهترین رو هم برای شهروندان روسیه و هم برای شهروندان مقصد اسنگ برای سفر حج عمره و حج فرضی مقصد ما الحمدلله که پیشنهاد می‌نماییم با شرایط بهترین و نرخ‌های خیلی مفید وابسته از شرایط مقصد مردم و از شرایط مقصد از خواهش و از مقصد شرایط پولیشون مقصد بهترین شرایط رو ما الحمدلله پیشنهاد می‌نماییم برای آنها. سلامت باشی برادر عزیز. دوستان عزیز از همه شما احترامونه خواهش میکنم کسانی هم که رفتن نمیتونین یا لایک در ندارین نمو رو با دوستو برای خودتون پنگ کنین. شاید یگون برادر ما و شما میخواد که انمی خیلی جایهای باشه که برای اونها مشکلی آسان بیاره و برای نرخ نمو برای دکمیکساسیش همش پرسون شود. دوستان عزیز امروز برادر عزیز ما چی گپی که در روی اکران میگیم با گپی گفتم جواب میگم و گارانتی هم میته برای بردن آوردن ساق سلامت اول از جانب الله میشه و بعدا سببگار این برادران عزیز میشه. دوستان عزیز بسیاریات میگن در کامنتر در دیگه جواب مینویسن که بسیاریات در روی اکران نرخ نوای بلیت نمیگن بعدا نمره تلفن در زنگ میزنیم دو سه نمره قطعی یک تاش دیگر سه میگن دیگرش دیگر سه مقصد نگاه میکنه که آدم با کدام درجه پول داره یا بی پول. دوستان عزیز حاضر همش برادر عزیز ما جواب میده با صبر تا آخر برنامه تماشا کنیم و نگاه کنیم که چقدر نرخ نوا داره با کدام قسمت ها جدا میشه و کم بغل در مثال چی شرایط داره برای بای چی شرایط داره هر یک انسان میتونه که با شرایط خودش بره و استراحت کنه قوت با توانایی انما مبلغی که دارن. درسته که درسته بیا یکم سر میکنیم از روی کردن از فدراسیون روسیه چه شرایطی داره. برادر عزیز خیلی درست قید کردید. الحمدلله شرکت ما یکم شرکت قانونی است مثلا شرکت افیسیالی است و هر یک مقصد با شهروندی که میخواد به حج عمره رود ما ابیزت مقصد با وای دغور پیشنهاد می‌نماییم که در اون همه شرایط و همون نرخ نو ارو قانون نویسندگی و همون پولی که ما مقصد برنامه‌شون نرخ دارد همون پول میسپرن یگان سوم زیادی نمیسپرن مقصد
қонуни қоида қонуни қад ягон сум зиёдӣ намесупоранд ва барои мақсад шаҳрвандо чӣ документ лозим аст аз шаҳри Москва сафар кардан. Аксарияти барномаҳои мо аз шаҳри Москва мақсад сафар мақсад роӣ мекунем ва барномаҳои ҳар моҳи алҳамдулиллаҳ 6-7 барнома дорем. Ҳар ҳафта ду барномаи равон мекунем 30-40 нафари ҳар як барномамон. Барои шаҳрвандои Россия як загранпаспорт дар кор ё 10 сола бошад як 5 сола мушкиле надорад алҳамдулиллаҳ. Ва барои шаҳрвандои СНГ ҳамчунин Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистонам як шаҳрвандӣ хориҷӣ дар кор, як шиносномаи хориҷӣ дар кор халос. Ва пеш аз мақсад амо документро ба мо раво кардан онҳо бояд донанд ки амон виезашон маҳкам набошад ки бурдан ягон мушкиле надорад, лекин барои овардан мақсад монеаи даромадан ба Федератсияи Русия нашавад халос. Барои мо фақат як шаҳодатномаи шиносномаи хориҷӣ дар кор халос. Барои ҳамин бояд пешакӣ аввал загранҳои худшона проверка кунанд. Барои даромадан ҳеҷ боки надорад, лекин даромадан шояд ягон проблема пеш биёрад, ягон монеа. Баъд бародарҷон ҳозир масъалаи мобилизатсия медонед ки чӣ қадар сахт гирифтагӣ. Шукрона Аллоҳ бисёр шаҳрвандои Тоҷикистон двойное гражданство доранд. Яъне бисёриёш бачакаёшанд ва маблағ доранд, мехоҳанд ки бираванд хонаи худоро зиёрат кунанд. Аз сабаби мобилизатсия шумо чӣ гуфта метавонед ки онҳо бисёриёш ҳозир дар дилшон ҳаст ки мо агар буброем моро меқапанд? дуруст қайд кардед бародари азиз. Якум ки мақсад қонуни мобилизатсия ин аст ки он шаҳрвандое ки повестка метиҳанд мисол фақат монеи рафтани онон мешавад. Амин мақсад аз Россия баромадан фақат монеаи ҳавоё аст. Он шаҳрвандое ки мобилизатсия мақсад повестка надоранд, алҳамдулиллаҳ ки то ҳол равон карда истодем шаҳрвандоро, ягон мушкиле нест. Ҳамин баъди мобилизатсия ягон группа рафт? Алҳамдулиллаҳ 4-5 групп ҳозир равон кардем. Бачаҳоро ёш беҳад зиёд буданд, алҳамдулиллаҳ ворам камтар хайф доштанд, лекин алҳамдулиллаҳ ягон мақсад мушкиле нашуд. Мо худмон рафтем провожат кардем, видео навор вай кардем, пахш кардем ки алҳамдулиллаҳ ягон монеа нашуд. Барои он ки ширкати мо официалӣ аст, мақсад ҳамин зиёрат мебаранд ва зиёрат мебиёранд, договор ки дорем мо мақсад дар назди қонун ширкат ҳисоб мешавем, лекин мақсад шахсиятҳои отдельно барои авай моро монеа намекунанд алҳамдулиллаҳ. Яъне шумо анамо намояндагони ширкат ҳастем. Шумо мисол бисёр нафарон ҳастанд пул мегиранд, билетҳоро мехаранд, бизнеси худшона мекунанд, баъдан дар ино хуш мекунанд. И хел не не бародар азиз, мо официални ширкати мақсад намояндаи ширкат ҳастем ва ҳамае ки мо аз барномаҳое ки пешниҳод мекунем ва пул мегирем ҳамаш дар рӯи договор мақсад аз номи ширкат мақсад даниёи ширкат навистагӣ ва инчунин ҳамун нарху навое ки месупоранд ҳамун договор ба навистагӣ қайд шудагӣ аст. Биё бародарҷон, якам марҳила сар мекунем аз нархи навои билет рафтан. Дуруст бародар, чӣ хеле ки қайд кардем дар аввал, алҳамдулиллаҳ ки мо ҳар моҳ 6-7 барнома дорем ва ин барномаҳои мо ба қисми эконом, барое ки шахсое ки мақсад маблағашон камтар аст, қисми комфорт, барое ки бо барои худ шароити хубтар мехоҳанд ва қисми люкс дорем, мақсад бо барои одамое ки шароиташон беҳад хуб аст. Ва нарху наво низ гостиницаҳо мақсад сервисам байни ино камтар фарқ мекунад ки ба ҳама маълум аст. Якум сар мекунем аз программаи эконом. Барномаи экономи мо барои шаҳрвандои Федератсияи Русия аз $1200 сар мешавад 14 рӯза рӯз. Мақсад ҳамаи шарту шароиту гостиницаҳо ширкати ғайр аз хӯрок, бе хӯрок аст мақсад. Ва барои шаҳрвандои Тоҷикистон бошад $1550 нарх 14 рӯз бе хурду хӯрок. Ҳамин барнома комфорт, программаи комфорташ агар хоҳанд ки бо хурду хӯрок ва шароитои беҳтарин бошад, барои шаҳрвандои мақсад Русия $1550 мебошад ва барои шаҳрвандои Тоҷикистон $1750. Мақсад нарх $200 фарқ мекунад байни шаҳрванди Россия ва шаҳрванди Тоҷикистон. Ва инчунин программа барномаҳое дорем 19 рӯза аст. Мақсад барои шаҳрвандои Русия $1350, барои шаҳрвандои Тоҷикистон $1650. Ва инчунин барномаҳои люкс дорем ки барои шаҳрвандои Тоҷикистон мисол $1800 мешаванд, барои шаҳрвандои Русия $1600. ва мақсад аму гостиницаҳошам мақсад 5 ситора мебошанд ва хеле наздикан, аму наздики Каъбатуллоҳанд мақсад ва хеле мақсад шароиташон дараҷаи олиянд. Ва боз як чиз дигарро қайд мекунам ки дар ҳама барномаҳои мо амун меҳмонхонаҳо мақсад гостиницаҳомон дар Мадинаи Мунаввара то 200 метр мақсад вуҷуд доранд дурияшон ва дар Маккаи Мукаррама то 800 километр. Лекин ҳар намоз автобусҳои бепул мақсад аз гостиница то масҷид ва аз масҷид то гостиницара ҳоҷиро бурда меёранд ки мақсад одамо ҳамаи намозҳошон дар Маккатуллоҳ хонанд. Анам хеле шароити беҳтарин дорем алҳамдулиллаҳ. Саломат бошӣ бародарҷон. Чӣ хеле ки якумш қайд карди аму нархи
дастрас якум қисматашда гуфте ки чанд доллар барои шаҳрвандони Тоҷикистон? барои шаҳрвандони Тоҷикистон $1550. барои шаҳрвандони Русия $1200. 14 рӯза фақат ҳама шароито дар дарунаш ғайр аз хӯрок. хӯрокашон мақсад худашон вай мекунанд организовать мекунанд, мумкин $150 зиёд дар ин программа мақсад сарф кунанд. ҳамида бародарое ки двойное гражданство доранд метавонанд ки ба нархи Русия $1200 ягон мушкиле надорад. ҳам мехоҳад двойное гражданство дора, мехоҳад тоҷикӣ қатиб рава ё ин ки русӣ қатиб рава. ягон мушкиле надорад. Чӣ документи барои мо пешниҳод мекунанд, вобаста аму документ мо мақсад программаро ба вой оформит карда мекунем. Загран рой кунад ба тоҷикӣ оформит мекунем. Агар ки паспорти русӣ рой кунад ба русӣ. Мақсад загран паспорти тоҷикӣ рой кунанд ба загран паспорти нархи тоҷикӣ мешавад. Агар загран паспорти русӣ рой кунад, мақсад паспорти русӣ рой кунад ба русӣ. Дуруст ака, дуруст. Дидем бародарҷон, барои бисёр шахсиятҳои ҳастанд ки ҳамин чизҳоро камтар намефаҳманд ки мисол барои русо чӣ ба мисол $200-300 арзоне барои шаҳрвандон. Касе ки двойное гражданство дора ҳеҷ боки надора, метавонад ки баробари анаму бародарони рус ба нархи анаму мардуми рус брава хуб зиёрат кунад, роҳат кунад ва аз анаму хонаи Аллоҳи меҳрабон зиёрат кунад, тамошо кунад. Беҳтарин кори савоб мешавад. Боз мегзарем ба дигар қисмати суолҷавобҳо акаҷон ки бисёр нафарҳо дар мулки ғарибӣ мо медонем ки барои меҳнат, барои кор азоб омадагиянд. Ҳар як чизе ки мекунанд барои падару модарҳо мекунанд. ҳар як азобе мекашанд барои падару модарҳо мекунанд. Барое ки дар азоб дар хурдӣ дидагиянд ки падару модари аксарияти мо, шахсан ман мардуми деҳқонам, аз амо қишлоқ ба дунё омадагиям ва то ҳозирам дар дуни қишлоқам, бисёрҳош мехоҳанд ки падару модармона роӣ кунем. Якум чизе ки ҳаст. Ва лекин падару модаршон дар Тоҷикистон наметавонанд ки мисол Россия биёранд, аз инҷа мақсад квартира дигаршона бигиранд, роӣ кунанд ҳаҷ. барои ҳамин шумо ягон вариант, ягон пешниҳодҳои дигар дорем ки барои онҳо осон шавад. дуруст кардед бародар, хеле масоили муҳим додед. алҳамдулилло бисёр бародарон ҳам хеле кӯшиш мекунанд ва мо алҳамдулилло мақсад ин барномаро ташкил кардагем. Он шахсое ки мехоҳанд аз Душанбе раванд, мисол барномаро аз Душанбе ташкил мекунем мисол, лекин ҳаминҷа камтар нархи билеташон фарқ мекунад. барои ки мо вақте ки аз шаҳри Москав чартини рейсо мехарем, инҷа билето барои мо арзонтар ва дастрастар меқалтад барои гурӯҳи мо. ава аз шаҳри Душанбе бошад, аз сабабе ки кам ҳастанд унҷа одамо, билето камтарак фарқ мекунанд. лекин шароити равон кардан ҳаст, ягон мушкиле нест. ягон бор аз Тоҷикистон ҳамин хел рафтагиян? алҳамдулилла аз Тоҷикистон аз Тошканд? ҳам аз Тошканд равон мекунем, ҳам аз Душанбе ҳам равон кардагем. яъне вариантош ҳаст, метавонед ки пешниҳод карда тонед. ва гуфтед ки камтар нарх тағйир меёбад. тағйир ёфтани нарх метавонед гуфтанд ки чӣ қадар? дар тағйир ёфтани нарх аз билето фарқ мекунад. мақсад аз билето зависид мекунад. мумкин то $2000-2200 программа барнома барои онҳо мақсад вай шавад. общий стоимосташ вай шавад, мақсад расад. 2000 чанд доллар? $2200 да. ҳамин кадом қисматида медорая? қисмати барномаи комфорт бо хурду хӯрокаш мо шароити беҳтарин қадам. дим марҳилада люкс нево бангина масалан комфорт. 2000 ё $2200 хурду хӯрокаш қати ҳамира метан аз Тоҷикистон тамом. баъд иҷа меян дар куҷо қати ин группа қати мешавад? ва ё билет мо воро билет мегирем аз шаҳри Душанбе мепаранд через Дубай, рост ҷида мепаранд ё Мадинаи Мунаввара мепаранд, унҷа бо гурӯҳ як мешаванд. аз Тоҷикистон ягон кас роҳбаладишон мекунад ки дар Дубай уно раҳрӯра намедонад мисол? ана дар Душанбе ҳозираш роҳбалад нест, барои ки худашон мепаранд аз унҷа роҳбалад аз шаҳри Мадина ё Макка оноро мақсад истиқбол мегирад. аммо барномае ки аз шаҳри Тошканд дорем, дар як моҳ як барнома дорем. ҳамаи ҳоҷиёе ки мехоҳанд мисол аз Душанбе аз Тошканд раванд, аз шаҳри Тошканд мақсад ташкил мекунем. онон роҳбалад мақсад ҳамаро мақсад як ҷо карда ҳамроҳи худ мебарад ва ба шаҳри Тошканд бармегардонад. яъне дӯстони азиз, аз Тоҷикистон рафтан ҳеҷ боки надорад. нарх навша чӣ хел бародари азиз гуфт, фақат роҳбалад надорад. мақсад аму $2000 ё $2200 мета билет ҳамаша шумо худтон мегирем? ҳамаша мо ташкил мекунем. ҳамаша ташкил мекунем. то рафтан омаданаша ягон мушкил дига нест. таърихи рӯз ҳамаш муайян мешавад. агар шахсоне ки мехоҳанд роҳӣ карданаш хубтару беҳтараш через Тошканд роҳӣ кунанд, хубтара ки аз унҷа роҳбалад мегирад, ҳама сарҷам ва бе ягон мушкилӣ. ин хеле варианти осон аст, лекин одамои шахсие мехоҳанд ки мақсад падару модарашон бо рафтагӣ мехоҳанд дубора равон кунанд, инам мушкиле надорад. мақсад роҳро дидагӣ уже медонанд, мақсад фақат мепаранд, ягон мушкиле надоранд.
بله دوستان عزیز، بیا با قسمت فدراسیون روسیه را میگذاریم که روسیه پروازش چقدر و بیاین از فدراسیون روسیه را فهمیم که با کجا میرود نفران یک بار سامولوت از مسکو راست مکه یا مدینه میپره یا اینکه یگون پسات کقتی؟ بهترین سوال برادر عزیز. الحمدلله ما خیلی گفتیم هر ماه 6 هفته برنامه داریم و از اون سببی که پراموی ریسو با مکه و مدینه نیست، ما همه ریسوی ما مقصد چه شهر دبی پرواز کرده با دبی در دیگه سامولوت پریسات که کرده 1 ساعت 2 ساعت مقصد تا 3 ساعت مقصد و در دیگه سامولوت مکه مکرمه میپرن یا مدینه منوره. این یکم مقصد مارشروت مون است و مارشروت دیگر مون مسکو شهر قاهره مقصد یگیپت از یگیپت یا مکه میپرن یا مدینه منوره. همه ریسای ما الحمدلله با همین مقصد دو واریانت قطعی مقصد پرواز میکنن، همش اویا مقصد سامولوت قطعی. حضور آمد جان بسیار شخصیت ها مکه را در تلفن یا در آینه نیلگون دیدگن و معلومات ندارن که اولین درجه باید چی ها را از یاد کرد، از خود کرد برای اونجا رفتن و دوم اینکه برای زیارت کردن از کدام مرحله سر کردن در کار. من میخوام که یک چیز پیشنهاد کنه که برای اونها پیش از رفتن تیاری بینن. مثلا هر یک زمان تو زنگ زدن نمیتونم بگن که باید در مدینه چی سوره را از یاد کنی، در فلان جا در اومدن چی سوره را، هرچند که من معلومات ندارم که کجا و کجای مثال مکه و مدینه رفتن درسته. برای همین سوال بهترین برادر عزیز، همین شرکت ما مقصد اساس نقشه اساس نیت ما اون که حج عمره و حج فرضی رو با بهترین شرایط و بهترین مقصد عملها اجرا کنن، نه که رفتن رنگ توریست بیایند. برای اول ما الحمدلله یکم که یوتیوب کانال داریم که همه نوارهای درسی از همین مسکو پرواز کردن تا اومدن مقصد درس مقصد نوارها کردگیم درسی که آنها رو میتونن تو رفتنشون مقصد آموزن و تیاری بینن. این یکم و دوم اینکه ما پیش هر یک گروهی که میرود ما آنها رو گروه واتساپ مقصد گروپ ها میکنیم و راهبرد آنها رو درس میتید تیار میکند، مقصد که ما با کدام مارشروت میرویم، چی مقصد با چی نیاز داریم، چی تیاری دیدن در کره مقصد و چی با همراه خود گرفتن در کره و چی رو آموختن در کره. مقصد ما همین دو مرحله قطعی اونها رو تیار کرده ان شاء الله که میبریم و در اونجا باز راهبرد هر روز اونها رو درس داده میفهماند، هر جا برده مقصد میفهماند که چی گفتن در کار، چیکار کردن در کار درست که همین عمرهشون مقصد این یک اتفیس نیست مقصد در سری ما که ما تشکیلاتچی هستیم با درجه اعلی گذارد. مقصد همین عملا رو ما مقصد نیت کرده و اجرا میکنیم. دوستان عزیز به هر یک شما توصیه میتونم نفران که مقصد پول هم ندارن و در نیتشون هست که بعداً میریم میخوان که بسیار چیزا فهمم، برای همه اکاجون عزیز ما گفت نام کانالشون در یوتیوب کانال، نام کانالتون چیه؟ نام کانال محسنون نام دارد، محسنون حج عمره سنتر محسنون. ان شاء الله سلک کانال در پایان میمونیم. بله با در کامنتر از ریپیت میکنیم. و اینچنین برادر از یک خوشخبر، بهترین خوشخبر برای همه داریم که آن شخصانی که در یوتیوب کانال ما مقصد پادپیسات میکنن، نوارهای ما رو پخش میکنن، ان شاء الله ما تصمیم گرفتیم که بعد از 100,000 گرفتن پادپیشی که الحمدلله یک چند نفر رو از بین پادپیشکان خود رایگان از حساب خود به حج عمره سفربر مینماییم، یک روز گرش میکنیم، یک مقصد یک سبوکی برای پادپیشکان ما ان شاء الله. اینا ماشاءالله بهترین برادر عزیز خوب قید کردن. نفرانی که سلکه کامنتر ما در پایین با اینا پرشن در بالا نویسگه میتونه که زنین بدرین از همه خوب بهترش همیه که من میدونم که بسیار نفرها حوزه شرایط ندارن و میخوان که معلومات خوب بهتر پیدا کنن، برای که بسیار نفرها هرچند حوزه میرن فقط تلفن در دست یک معلومات انیق دقیق نمیتونن، یک جور گپ میزنه مثال باز یک جای دیگر هر یک چیز نازکی خشه داره یکجان. برای همین کدام رقمای تلفن در روی اکران مونه و آدرس هایی که از نزدیک بیان از شما هم صحبت شوند یا جایی که رجیستراسیون میکنن یا جایی که نام نویس میکنن با کجا بیان همراه شما هم صحبت چیده میتونن. برادر نمره ما که اصلا در همه جا مقصد قید شده هم در شبکه یاندکس، هم در شبکه گوگل، در یوتیوب، تلگرام، واتساپ. این نمره اساسی ما 8 991 444 44 84. هم در این نمره واتساپ، تلگرام مقصد همه شبکه‌های اجتماعی و ما مقصد افیسیالی همین نمره افیسیالی ما است. میتونن یکم با واتساپ مقصد پیوست شون با ما در علاقه شون، آدرس ما روان میکنیم. کسی که کارش با واتساپ مقصد بود میشود ان شاء الله آنلاین مقصد که اونها رو با آنها مقصد مشکلی نیاریم. بسیار برادران دیگه شهرهای روسیه زنگ میزنن دکومنتاشون رو با واتساپ روان میکنن، ما کارشون بود میکنیم الحمدلله. و اینچنین اپیس ما در شهر مسکو، مترو لوبلینو، улица Белореченская дом 3. آدرس ان شاء الله مینویسیم اینجا. میتونن که بخوان مقصد اومده از نزدیک صحبت شون، شرایط رو باز بفهمن و ان شاء الله مقصد
برادرجان عزیز، این برادر از ما گفتن کسی از نام کانال رحیم پروداکشن سفاربر کرده باشه و برنامه حج عمره میره و یک دو توفه داریم. الحمدلله اگر توفه ما هر چی که قیمت هم نباشه که یک چیزی هست که در همونجا ما نیاز داریم به نام توفه. چی باشه در توفه؟ درست برادر عزیز، ما خیلی خرسندیم یک مثلا یک استانی یک توفه کنیم با برادرها. اینشون آدمایی که از شرکت از نام کانالش ما مثلا با ما به حج ما سفر میدارن ان شاء الله ما обязательно یک سومکا مقصد میگیم که این برای که وقتی مسجد در اومدن همون پایزاداشون میگیرن بعد دوری مقصد در پشتشون کرده به یگان مشکلی قطعشون همراه میکنن یک اینو توفه مینمویم. و سومکای دوم این که برای احرام بستن مقصد در میان وقت احرام میبندن احرام بستن یگان تلفن یا یگان مبلغ پولشون رو مقصد قطعشون میمونن. ما همینا رو هم چه برای ثواب گرفتن از و مقصد با حج عمره و مقصد سفر بودن همین ما توفه مینمویم با همه اونایی که از نام کانال شما مقصد میآیند ان شاء الله. و این چنین بردارایی که با احرام نیاز دارن و مقصد احرام هم با ما داره مقصد احرام هم میتونیم با اونها پیشنهاد بینمویم از صفت اعلا مقصد پختگی درجه اعلا قطعی مقصد همه اینا رو ما از شرکت ما میتونن مقصد دسترس نمایند. و غیر از این باز یک توفه بهترین در ایرپورت وقتی که میروند با گروه بالات مقصد یک جا میشوند با یک سومکای فیرمی دیگه از نام شرکت مقصد با اونها توفه کرده میشود. یعنی 3 توفه از نام شرکت ما و همه پادپیشکانی که از کانال شما میبینن برادر. هزار آمد دوستان عزیز، کسی که از نام کانال ما گپ میزنه حتما نام کانال رو بگیره. این یک مکتبت خوب برای ما میشه و برادران میفهمن که رزولتات همین کانال هست یا نه. هزار آمد کلام دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک شما ان شاء الله امید دارم که این کاری خیر ده همه که شرایط دارن حتما سفربر کرده باشه. خداوند نگهبان هر یک ما شما خیر دوستان عزیز تو برای ما آینده.